那是第网友了，上网做的，还能没什么干的些，当时网做的嘞，样的的，但可能我这对面的去做事，咱们这去做事，咱们这不来，那妈妈能做个？咱们到起多，那当然给他，咱没事的这嘛，我当然给你说，咱们这，拜，这娱乐的，你不能就拜。بسن جو تحتنا شو تبع تحتنا شو يا تحتنا شو تين سمجبوري metro lantin tora chi para sumjeburi am bas shi toro shi jebure ta dabang to dio Mama McDonald's sayo. okay oh mane McDonald's. ni shi ban de de shi Bangat dah sudah. Bangat dah sudah. shi tu de da de 나 살랑 무슨 뭐 저기 저거 내가 저 사다 빌라스 메트로 라스 다시 나오는데
Et je les ai connus, voilà. Et puis, ils sont restés très bien. Et puis, ici, il y a un monde, il est. Je sais pas quoi, il habite à Paris. Donc, il est très bon pour tout ce qui est Photoshop, pour faire des affiches, tout ça. Donc, il passe des heures dans l'ordinateur. Et le coup, voilà, dans l'annonce, dans l'élaboration de l'affiche, il nous a aidé énormément. Il m'a accompagné. Moi, je suis bon pour en parler. Quand il s'agit de faire, les autres sont toujours là. C'est ça, vous savez, nous avons ils sont assez nombreux. Il y a certains Tibétains qui sont issus de même vallée ou de même région que le coach. Ils ont sponsoré le déjeuner végétarien pour le gratuit que vous avez peut-être pour manger certains d'entre vous. Jinda, il y aura des rocs, Jinda, Shala, Jinda, Nangindi, le coach du pays du bas du nord, le tout du chirurgien. Il y a des parents qui sont les parents qui sont pas sur le Chala, 이 상황이죠. 이게 보바 상황 되어요. 이 상황이 파란색의 동절 동원이라 아주 밀도 많이 와. 공수그 나게 프랑스 좀 보다가 찍게. 이나야 이 진정적이죠. 니네마다 처바처럼 양이 처바님이 유명 부티스도 프랑스는 파란색 난과 처바지게 공수그 진정나 나는 일본 선이 미망의 잡수시 그릇 저가 접수시니 그릇 저가 그리고는 접수기 내리는 구월지 않고 불안증 위치 먹으니 백대 잡아라 송주가 와 먹고 못치지마 우리 프랑스 망밥 저가 개인 맨날 돈을 들어야지 한국과 맞아 1년 뭐 그것도 이렇게 그것도 약이 이 콜리트스 당마치 이유를 잘못해서 작전 매를 통해 가짜 나라 때문에 스티브가 그 나라들 위치지에 그것도 보잖아 약간 그래서 아마 유비의 특지시나 전면에서 찾아가거나 대중적으로 되는 좋아하는 사회에서 남기는 근데 다다 나가더라 당기 쇼가 먹고 싶었는데 다다 쉬어라 오늘 딱 가라서 그래서 오늘 고기 제사 간비 대고 세라 진짜 나라고 그 가와 간지 소지 돈 맞다 상주 돈 비싸가 밥을 get는 똥나고 소장 나사가 근데 간사지 강골 메터가 공동수에 저기나 아니 어제 결혼 기타제 스tam샤고 딱 나무를 먹고 지리 그다음에 남도 같이 인자 장수냐 따라 같이 나무 샤시도 봐 근데 누구 지기 나도 파란색 놓고 정말에 나도 그냥 가만히 있지 아마도 두지지 아니 내가 그 성민이 것도 지나 누구 지기 기투들이 뭔가 지자도 가만 가다 총소 내가 스티커 찍찍이 나도 뭐야 라고 누구 지는 거 까먹었거든 누구 지는 나도 가도 그 자리에서 그렇잖아 Je voudrais les gens, personnes âgées, ceux qui ont certaines conditions physiques un peu difficiles, passer devant. Mais après, il y a qu'à dans n'a pas de l'objet que c'est un peu dans le marché.
D'accord. On va commencer par la droite, par la gauche. Après, vous sortez par comme ça. D'accord? Merci. Sur le choix du mettre dans le jardin, on cite les qualités que le maître va posséder. Et il y a un passage qui dit qu'on peut également suivre un cas en médecine de sécurité. Donc, il y a certaines qualités que le maître doit posséder. Et on dit par la suite qu'on peut également suivre une personne qui a un cadre, un métier de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que dans la tradition, on élimine un certain nombre de qualités requises quand il s'agit d'un maître qualifié, etc. Mais en fait, dans le minimum, si on n'a pas tout ce qui est défini dans le texte, on te dit qu'il faut quelqu'un qui soit supérieur par rapport aux connaissances de dharma et de pratique par rapport à soi-même. Et puis, il ne s'agit pas ici de l'objectif, ce n'est pas augmenter les qualités au nombre. Il dit est-ce que c'est bénéfique pour vous? Et c'est en fonction de vos intérêts, est-ce que vous tirez des avantages? Est-ce que vous bénéficiez de ces connaissances, de ces compétences sur le dharma, dans votre pratique? C'est ça qui est le critère central, ça fait ça. Et puis, dans le texte, certes, on a beaucoup de qualités, citées, etc. Mais il faut que ça soit pragmatique. Quelqu'un qui doit discuter de connaissances, quelqu'un qui est bien enseigné, bienveillant. Mais si on a en face quelqu'un qui dispose de plus de connaissances en philosophie intellectuelle, dharma, que vous, mais si c'est quelqu'un qui peut profiter de vous, c'est à vous de juger. Donc, puis à votre développement personnel. En tout cas, au final, le caractère ou paramètre, ça sera si vous tirez le bénéfice. Donc, si vous avez un avantage sur la progrès, la pratique de dharma, à ce moment-là, ça ne va pas de suivre. L'objectif n'est pas de chiffrer le nombre de qualités que
itinérants représentant deux visions intérieures séparées dans la voie contre la pensée dominée. Si les réalisations de ce but devaient réaliser simultanément, sans intérêt, bien en reconnaissant l'infaillible de la nature indépendante, avec la compréhension parfaite. Fait allusion à notre amour propre, notre saisie du soi, notre saisie du phénomène, de l'erreur de l'esprit, de l'erreur de posséder un soi indépendant. Donc on cherche, on a habité sous l'emprise d'une perception erronée de l'existence inhérente d'un soi indépendant. Vegetarian doar. Mama jauh deh sih, deh orang saya deh, dah sah. Kali itu tadi, butuh deh. Ciping martab. Kasih tipo cepo jujur sembah cepo. 아니 간다 쇼게 손주디 주주주디 제가니 주주주디 제가 받으니 아니 주주주디 제가니 시가 제가 받으니 양 수수 가축이 나가와 요리 나동 동다 레가도 나가와 미티와 지내나 아니 맞도 쇼주도 주팅 사가라마 주지 제가 디와 지내 다요 두지 자네 근데 저하고 제가 연락 없으면 나도 제가 주면은 아니 그 축적 사업다 아니 소소 하는 거 정도는 작가잖아요 소소 자다 키우는 작가잖아 그거 잡을 나야 되는데 연나 근데 자적으로 스피치도 조사 인고 샤라데 네 진다 요래 그러면 돈이 샤라 가르치 사카다 있는 사람 가르치 주시는데 어떻게 주시는데 좀아 유들의 파세 람주 따와섬 민종 섬섬 양도 따와라 어디 섬라니 람주람 섬서겨라 람주 조섬 서겨라 알레. 어디 까트 쇼이데 시가데 시. 제가 총총지요래 어디 이렇게 저 대셔 고유 그래. 링아도 다데. 그래. 뽕두일라 안 어떻게 그래. 카르렘베. lamdu lamsumde lamso अरे lamsumde रस्ते शब्द में लगा तो छुमते बता खालेंबे lamse lamtum लबे lamsumde दे
카디 되다. 되잖아. 돼. 람초 남숨기 같이. 람 카디 람초 남숨기라 같이. parlam senam sumki alen lamso namsum shira lamsen namsum ki kachu nang kyu she shira tri de yond de shira ye on de khare parchi phengore khar phengore namsum lana ale kawan nare la sian di kawan rorish tatu de tada chipe masasta chipe ya sta puni ga re nya de sha ta station hazu dulela chuda chud Tigi sumshi nga tufu gigu kudu. Kudu tafu. Non les olay. Şimdi non les tanto de. Kalasta. Ta sai yang ngau lang phila bedore ontish ani thagyu bedro khala ta pura ngu shokba khala ngu khala onda khala pesh budu tshina pedo like subscribe share comment ani kale ngamui tigdura ama kapsedu nanglisang 장아모 베제 상황이야. nanglisang yang so much to okay Dale.